sesi a wo kan wo bo akoso abempama wo bo se obi so bi sam sesi ese mi bisa wo se wo ye wan ya wo ebusu ka che ni pakro se me ni nipa na we wul chance ko jofosu oye wo blood tie me ye obefa me se ni nua tie me ye intanya wo blood tie me ye onye me blood tie me ye yonko bi si nua Lumba mo tin nkan o Ghana ha no ibi me na me introduce job ma chidie odwanchi obi bi tie ma friend chance me ye more than busiani oh yes ne ma me fa me seba akoso abempoma fa me se nua fosi na fosu fa me se nua me fa me ka be tie me ye me gya seka me ye crusade e na fosi fa me phone se onsofo papa e na me se wani wo se akosa sa na no mo fa me akosa me o na waba mani agime so be se me no kasa me se di asem was a brand need to be rescued tie me ye asem of mo fa fosi mi sa no suppose me nya nua nti na me cho position me wo bibia mu hu no bibia chance ye bia me na me hwe ye man in properties na me is my brother I love him me pacho and you be some me nua I will show you my position ye nkofo question o mu bi sa no problem into me show wo ye adamfo no abe ye nua adamfo nua ye nyina ye secherefo me fi asante mampo kuma benda but wo fie busu me ne neto me mfra na busu mba wo be fa me se ni nua and I treat him as a brother. He care about me, I care about him, I care about his wife, I care about his children. It's me na me customer ebusuani sese. He says, "Oh no, I mouthpiece for." Me na me customer of Ayapoku, because abempoma, Mama Georgina. But ebusuani wo peyin da. Ebusuani peyin ni, and one year ebusuani nyina atwe manso. Oh no, obi antwe man. Mana ka kire on godi ekojina court. Onu kojina court. Ma me cheche mu court. Me da kire wase ne. Ma me kire wase. Tie, me dadam na me hu se mo ye program. E na me hu se mo de ade abebo mo TV so. I cry. And I say akosia se wa fosu ye didi ba eye brochure no so na ya favor na I was crying. Oh, and bisa no se man fe na bisa no se man fe busu pani anadwona bisa no me na wo ne me ka say do say oh da pacho me na me ba wo pacho me na me ba pacho ye and me fe na me say busu so for ne me ka so I don't know my sister say wasa my sister say wasa and was they say they me say papa wakoka say wa na me say me go kan na otie me no be chance side na de na e cost no nti na e say me bom pa ye ma o mu nyina bi so no abusu apani si me ye busu ni wakeka no mo ha ono wan fa me say me ma no ye committee member pacho tie me ye abusu apani mu bi say how many times wan fa me say me make committee na me say abusu da bi me bom pa ye a support no na advice bi na say bi kwa na mu ni me ba chance na me ni mu a dada no a mu bi say me I'll help you I'm not doing for nothing bisa no de mo ye ye ne de cross baby e cross la so mu na me ka ho bi me ja me tem me bibia na me boa but echia ne bia ma first ebusia ha mo me nye ne se wa de ni se ye ye ne rough because bra chance ye ne nam no o se se wo ta no a